igitumye turi hano nuko isi turimo ibihe tugezemo ubutwari n'ubwitange ntabwo biba bihagije. Nujya muri Google ukandikamo ngo 10 most protected presidents in Africa, aho ugenekereje mu kinyarwanda bivuze ngo abaperezida 10 ba mbere barinzwe cyane muri Afrika. Imbuga nyinshi zanditse kuri ibi mu baperezida ziri buze kuza kukubwira harimo na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Abanyarwanda ni twebwe tukuze, abandi bose bakumenye bukeye. Abanyarwanda benshi barabizi ko perezida Paul Kagame atita gusa ku mutekano we, ahubwo ahora agaragaza kandi yifuza ko igihugu cye cy'u Rwanda cyakomeza kugira umutekano. Ibyo si inzozi kuko nanone mu bushakashatsi wakora ushobora gusanga u Rwanda ari kimwe mu bihugu bya mbere uretse no muri Afrika, ahubwo no ku isi hose bifite umutekano uhagije. Niwandika muri Google uti the safest countries in Africa, bivuze ngo ibihugu bifite umutekano muri Afrika, uraza kubona ko igihugu cy'u Rwanda kiza mu bihugu bya mbere. Iki gihugu cyabayemo amateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi. Abantu benshi batangazwa n'uburyo kiza mu bya mbere bifite umutekano ku isi, aho ndetse no mu bakerarugendo nta wapfa kugenda atagarutse kuri ibi. Perezida Kagame nawe ubwe akunze kubigarukaho, akavuga ko atazigera na rimwe yihanganira abazashaka kuvutsa abantu amahoro yabo, dore ko akunda kuvuga ko amahoro ari kimwe mu byo umuntu yabura gutera imbere nabyo ntibishoboke. Akunze kuvuga kenshi ko abafashwe bagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda nabo bagomba kubiryozwa, ko bajya binjira mu gihugu bagahungabanya umutekano ubundi bakagenda nabo. Perezida Kagame akunze kubagarukaho kenshi. Hari bamwe mu bari mu Rwanda ushobora kuba warumvise bagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda ariko ntibibarangirire neza. Si ibyo gusa, ahubwo hari n'abo mwumvise babikorera hanze y'u Rwanda ariko bikarangira bisanze mu Rwanda mu buryo butazwi. Muri iki kiganiro cyacu ntabwo tugiye kugaruka ku mutekano w'u Rwanda nk'igihugu, ahubwo tugiye kugaruka kuri Republican Guards, abasore bakunze kwitwa na benshi Abajepe, aho bamwe dukunze kubabona mu mpuzankano zabugenewe, abandi tukababona mu makote meza cyane ateye ipasi n'imbunda zibyimbye zahagaragarira buri wese wifuza kuzibona, naho abandi bo biyambariye imyambaro y'abasivile rwose ku buryo utanabamenya. Aba bagabo bagenda hafi y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ni bantu ki kugeza uyu munsi banamaze kujyamo umwana w'umukuru w'igihugu, kandi n'iki wabamenyaho? Turagaruka kandi kuri CTU, Counter Terrorism Unit. Uyu nawo ni umutwe wigaragaje cyane mu gihe cyo kwiyamamaza k'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu matora aheruka. Ababo ni bantu ki? Bakora iki? Batozwa bate? Batozwa iki? Batandukaniye he n'Abajepe? Ibi byose ndaza kubigarukaho muri iyi documentary. Wowe ukurikira akantu ku kandi kugeza iyi documentary irangiye gusa. Igihe Paul Kagame yabaga perezida w'igihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2000, yari afashe inshingano zikomeye cyane zo kuzahura igihugu cyari kimaze imyaka 5 gusa kivuye muri jenoside yakorewe abatutsi. Kugira ngo yubake igihugu yagombaga gushyira imbaraga nyinshi mu kurwanya inyeshyamba zavaga hanze. Aba ni abari baratsinzwe mu rugamba rwo kubohora igihugu hamwe n'abari barakoze jenoside. Nyuma y'imyaka afite izi nshingano nk'umukuru w'igihugu, mu bigaragarira amaso ya buri wese byerekana ko igihugu gihagaze neza, cyateye imbere, cyunze ubumwe, kandi nyuma ya byose hari ubwiyunge mu Banyarwanda. Kugeza uyu munsi guhura n'umunyarwanda mukaba mwavugana nabi kandi nawe uri umunyarwanda, byaba biturutse ku kibazo hagati yanyu mufitanye, ntabwo ahanini byaba bivuye ku kuba uwo muntu ari wo mu bwoko runaka cyangwa se buriya. Perezida Kagame afatwa nk'umwe mu baperezida ba mbere bakunzwe cyane muri Afrika nzima kandi bubashywe. Akaba n'umwe mu bafite igitinyiro, akaba kandi n'umwe mu bakunze kuvugisha ukuri ku bijyanye n'ibyo abona mu byakosorwa. Perezida Kagame kandi ni umwe mu bakunze kunenga ibihugu atiteye ku kuba bikomeye cyane ku isi ndetse no mu ruhando mpuzamahanga. Ku bw'ibyo ndetse n'ibindi byinshi birumvikana ko kubera izo mpamvu Perezida Paul Kagame ari umwe mu baba bakeneye umutekano uhagije cyane. Ibyo bikanahura kandi n'uburyo urebye inzego nyinshi zo mu Rwanda zifite uburyo bwiza cyane bwubatse zigenderaho, perezida nyirizina nawe ubwe abigiramo uruhare. Ubusanzwe ariko umutekano w'abakuru b'ibihugu uza ku isonga, ku buryo ababarinda baba biteguye no kuba bahasiga ubuzima, ariko bwa perezida ntibube bwajya mu kaga cyangwa se mu bibazo. Uyu mutekano wa Perezida Paul Kagame rero ni kimwe muri byinshi bikunze kuvugwa cyane hanze y'igihugu, aho nawe ukunze kuvugisha itangazamakuru mpuzamahanga. Hari abasore b'ibigango bagenda bihuta bamwereka aho agomba kunyura. Ni bamwe mu baba bashinzwe umutekano w'igihugu. Mu maso yabo
ni ibintu biba bigaragara ko isaha n'isaha baba biteguye guhangana n'uwashaka guhungabanya uyu mutekano. Aba bashinzwe kurinda perezida kandi bakaba banafite ibikoresho kabuhariwe, bakanaba abahanga mu guhora biteguye kuba babikoresha mu gihe byaba bibaye ngombwa. Aba ni abasore bahabwa imyitozo kabuhariwe, kuko nyuma yo gukora ikosa isanzwe bahabwa andi mahugurwa yo kubatyaza. Abajepe ni abasore isaha n'isaha baba biteguye kandi ubuzima bwabo buhagaze neza kubera inshingano zabo zo kurinda umukuru w'igihugu. Ibi bisobanura ko umusirikare uwo ari we wese ataba umujepe, bigasobanura kandi ko kugira ngo ube umujepe atari ibintu byizana cyangwa ngo ubibone uko wiboneye. Uburyo Perezida Kagame arindirwa umutekano ntabwo bizwi n'Abanyarwanda gusa, ahubwo no hanze yarwo ibi bintu barabizi. Ubwo Perezida Kagame yasuraga igihugu cy'Ubufaransa bwa mbere muri 2011, ibi byashimangiwe n'ikinyamakuru cya Jeune Afrique, aho yagize iti uburyo Perezida Kagame arindirwa umutekano ntibusanzwe kuko tutarabubona no ku Banya-Isirayeli ndetse n'Abanyamerika. Umunyamakuru wa AFP wari ushinzwe kuyobora bafataga amashusho yavuze ko yatangajwe cyane n'uburyo abashinzwe kurinda Paul Kagame basatse itsinda ryose n'umunyamakuru yari ayoboye. Mu nkuru yagaragaye muri Jeune Afrique, uno munyamakuru yaragize ati icyantangaje nuko tumaze kwemererwa kuzagirana ikiganiro na Paul Kagame, badusabye urutonde rw'abanyamakuru n'abatekinisiye ndetse n'ibikoresho byose twagombaga gukenera. Gusa ntabwo twari tuzi neza umunsi n'isaha tuzakorera icyo kiganiro kugeza ku munota wa nyuma. Iki kinyamakuru cyakomeje kigira kiti aho Paul Kagame aciye nta telefoni ihakandagira keretse bake bamurinda kandi bamuri hafi. Uburyo umutekano we witabwaho kandi bikaba byaranongeye kugaragarira ndetse bikanashimangirirwa i Kigali mu mwaka 2014 mu nteko rusange ya Banki Nyafurika itsura amajyambere, aho umwe mu bitabiriye inama mpuzamahanga yatangaje ko ahantu Perezida Paul Kagame ari telefone ari ikintu cyitonderwa cyane, kuko abamurinda banatekereza ko mu gihe bazinjiza n'ibisasu nabyo bishobora kuba byakwinjira kandi byatari ibintu byoroshye kuba byakorwa. Uvanyemo ubuhanga bukoreshwa mu kumurinda mu bihe bitandukanye, ku mbuga nkoranyambaga naho abantu bakunze gushima ndetse no gutangarira uburyo Perezida w'u Rwanda n'itsinda rimurinda baba bagaragara. Abenshi muri bano bantu bo hanze y'u Rwanda ntabwo bajya bihishira iyo bigeze ku burinzi bwa Perezida Paul Kagame. Niba ari ubwa mbere unyumvise, banza ukande subscribe, ufungure n'inzogera cyangwa se notification bell utazongera gucikwa. Hari video yakozwe n'ikinyamakuru cyitwa Displore cyo muri Nigeria, aho cyerekanaga abaperezida barindwa cyane muri Afurika. Muri iyi video yarebwa n'abarenga miliyoni 2, ibyinshi mu bitekerezo byagarutse cyane ku bajepe bo mu Rwanda. Hari nk'uwitwa Vradesh Patel wagize ati nabashije kugera mu Rwanda mu bihe by'amatora mu mwaka 2017. Nakubwira ko ibyo nabonye ari ibintu bidasanzwe. PK ni umuntu ukunzwe bidasanzwe, ariko uburinzi bwe nintagereranywa, ushiduka warangaye wibagiwe n'icyakujyanye. Zegeme Konini yabaye nk'utebye ubundi arandika ati muraho neza abantu bo mu Rwanda, nimuramuka mubonye umugabo wahoze ari umujepe niteguye kuzahita nubaka kuko ndacyari ingaragu. Mubabwire ko bagaragarana urukundo, ubutwari, ubwitange, gukunda akazi hamwe no kuba serious. Ibyo rero nibyo nkeneye ku mugabo wanjye w'ahazaza. Uwitwa Carlos Alberto we yaragize ati intashyo kuri Perezida w'u Rwanda hamwe n'abari abasore beza bamugende ruhande. Ntabwo njya mbahaga, nkora ndeba video zabo. Gilbert Wafura waragira ati nkunda Nigeria cyane, ariko rwose buri gihe iyo mbashije kubona abarinda Perezida Paul Kagame nongera kwibaza ku mutekano w'umukuru w'igihugu cyacu. Uwitwa Sani Tempo yaranditse ati nyuma yo kurindwa n'Imana nakwishimira kurindwa n'abajepe barinda Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kandi Imana ifasha uwifashije. Abantu benshi bakomeje kwandika ibitekerezo bijyanye n'uko biyumva ku basore barinda Perezida Paul Kagame, ku buryo n'iki kinyamakuru cyari cyakoze iyi nkuru nacyo ubwacyo cyabasubije kiti mwakoze cyane mwese, biragaragara ko buri wese akunda Perezida w'u Rwanda, tugiye kumukorera video ye wenyine. Wibuke ko aha yari video bari bakoze ahuriyemo n'abandi ba perezida. Abakurikiranira hafi by'umutekano wa Perezida Paul Kagame bemeza ko n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yahoze afite itsinda ry'abamurindaga ridasanzwe kuva mu ntangiriro z'urugamba mu ntangiriro z'imyaka y'1990. Umwe mu bantu bazi neza amateka ya NRA yaje guhinduka Uganda People's Defense Force cyangwa se nanone UPDF uyu munsi, avuga ko Perezida Paul Kagame yahoze ari umuntu w'agaciro umutekano we cyane ndetse n'abantu bose bari kumwe nawe. Abanyamakuru batandukanye bagize amahirwe yo kugera muri White House bavuze ko umutekano wabo ufitanye isano ya hafi n'uwa Perezida w'u Rwanda. Mu gihe tukiri ku mutekano wa Perezida Kagame ndetse n'abamurinda,
ndakwibutsa ko muri aba barinda umukuru w'igihugu harimo n'umwana we wa gatatu ariwe Kagame. Uyu ni umusirikare winjiye mu gisirikare ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 11 2022 ubwo we na bagenzi be barahiriraga kwinjira mu ngabo z'u Rwanda RDF. Kagame yashyizwe mu mutwe w'abarinda umukuru w'igihugu. Ni ibintu byaje kugaragara ubwo byemezwaga n'amafoto yajyaga hanze agaragaza Kagame yambaye imyambaro imukwiriye, ikoti ry'umukara ndetse n'ishati, yanafunze karavati, yambaye ibikoresho by'itumanaho, ari umwe mu basirikare bari hafi y'umukuru w'igihugu nk'abamurinze. Byagaragaye mu muhango ubwo abanyamadini n'amatorero bafatanyaga n'abayobozi bakuru mu gusengera igihugu. Afande Kagame yambaye ipeti rya suriyotona ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 11 2022 mu kigo cya gisirikare cya Gako kiri mu karere ka Bugesera. Gusa we yize mu ishuri rya gisirikare ry'ubwami bw'Ubwongereza Royal Military Academy, aho yahawe ipeti rya suriyotona. Mbere yo kujya mu gisirikare yari yaranasoje amasomo mu mwaka 2019 mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bukungu muri kaminuza ya Williams College iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kuvuga ku burinzi bwa Perezida w'u Rwanda ariko wanamenya ko Abajepe ari igice kimwe mu matsinda menshi abarizwa mu ngabo z'u Rwanda RDF. Ibi rero bikaba ari byo bigiye kutwinjiza mu nzego zigize igisirikare cy'u Rwanda. Ni ibiki by'ibanze wazimenyaho kandi ni gute mu by'ukuri igisirikare cy'u Rwanda cyubatse? Iteka rya Perezida nimero 33 akarongo kaberamye 01 byo kuwa 3 z'ukwezi kwa 9 2012 iri rigena uburyo igisirikare cy'u Rwanda cyubakitse. Umukuru w'igihugu ari nawe mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ari hejuru y'abandi. Uwa kabiri ni minisitiri w'ingabo. Uwa gatatu ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Uwa kane ni abagaba b'ingabo. Ku mwanya wa gatanu haza abagaba b'ingabo bungirije. Mu ngabo z'u Rwanda amategeko yose n'amabwiriza anyuzwa mu ruhererekane rw'ubuyobozi. Uruhererekane rw'ubuyobozi bivuga uko ubuyobozi bwa gisirikare amabwiriza anyuramo bugenda burutana kuva ku muyobozi mukuru ujya ku muto. Mu gisirikare cy'u Rwanda rero hari inzego zitandukanye 3. Ari z'inkiko za gisirikare, ubushinjacyaha bwa gisirikare ndetse na kaminuza za gisirikare. Izi zose zikaba ziyoborwa mu buryo butaziguye na minisitiri w'ingabo. Hari kandi n'izindi nzego tuza kurebera hamwe ziyoborwa mu buryo butaziguye n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Ibi byose bikaba bigaragara mu iteka rya Perezida nimero 33 akarongo kaberamye 01 ryo kwa 3 z'ukwezi kwa 9 2012 mu ngingo zaryo guhera ku ya 30 kugeza ku ya 50. Mu gisirikare kandi tukaba tuhasanga biro zitandukanye. Hano harimo ibiro bikuru bishinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro ku isi. Ibi bikaba bishinzwe gukurikirana ibikorwa byo kubungabunga amahoro ku isi ingabo z'u Rwanda zitabira. Hari ibiro bikuru bishinzwe amakuru n'amateka y'ingabo. Aho ibi biro bikuru bishinzwe amakuru n'amateka y'ingabo z'u Rwanda bishinzwe gukurikirana umunsi ku munsi ibikorwa by'ingabo, kwegeranya no gusesengura inyandiko zivuga ku mateka y'ingabo, kongera kugaragaza uko imirwano imwe n'imwe yagenze, hamwe no kwegeranya ndetse no kubika neza ibintu byo gushyingura mu nzu ndangamurage y'ingabo z'u Rwanda. Izindi nzego harimo ubuyobozi bw'inzego z'ubuvuzi arizo Medical Command bushinzwe kubungabunga ubuzima bw'ingabo z'u Rwanda ndetse no gukora ubushakashatsi ku by'ubuvuzi. Harimo kandi ubuyobozi n'itumanaho n'ikoranabuhanga mu ngabo z'u Rwanda, Communication and Information Systems Command. Ubu ni ubushinzwe itumanaho n'ikoranabuhanga mu ngabo z'u Rwanda. Hari kandi ibiro bikuru by'ubushakashatsi mu iterambere ari byo Research and Development Department. Ibi ni ibishinzwe gukora ubushakashatsi bugamije kongerera ingabo z'u Rwanda ubushobozi mu by'ibikoresho ndetse no mu bumenyi. Hari kandi ibiro bikuru by'igenzura ari byo Inspectorate Department. Ibi bishinzwe gukora igenzura risesuye rirebana n'iby'abakozi, imyigishirize, ibikoresho n'imari mu ngabo z'u Rwanda. Hari kandi ibiro bishinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro ku isi ari byo Peace Support Operations Department. Aho ibi ari ibishinzwe gukurikirana ibikorwa byo kubungabunga amahoro ku isi ingabo z'u Rwanda zitabira. Hari ibiro bikuru bishinzwe amakuru n'amateka by'ingabo, Information Documentation and Military History Department. Ibi byo bikaba bishinzwe gukurikirana umunsi ku wundi ibikorwa by'ingabo, kwegeranya ndetse no gusesengura inyandiko zivuga ku mateka y'ingabo, hamwe no kongera kugaragaza uko imirwano imwe n'imwe yagenze, hamwe no kwegeranya ndetse no kubika neza ibintu byo gushyingura mu nzu ndangamurage y'ingabo z'u Rwanda. Hari ibiro bikuru by'amategeko ari byo Legal Department.
Ibi bishinzwe muri rusange bijyanye n'amategeko mu buyobozi bukuru bw'ingabo ndetse no kugira by'umwihariko inama mu by'amategeko abayobozi bakuru b'ingabo ndetse no guhuza ibikorwa by'abajyanama mu by'amategeko mu ngabo z'u Rwanda. Hari kandi amashuri ya gisirikare ahuriweho n'ingabo z'u Rwanda ariyo Rwanda Defense Joint Schools. Aya akaba ashinzwe gutanga inyigisho mu bumenyi rusange hamwe n'inyigisho za gisirikare zihuriweho n'ingabo z'u Rwanda. Iteka rya Minisitiri rigena imiterere n'imikorere by'amashuri ahuriweho n'ingabo z'u Rwanda. Aha kandi turasangamo imitwe ya RDF, aho ubuyobozi rusange bw'imitwe yunganira buzwi nka Logistic Command, ubu bushinzwe kunganira ingabo z'u Rwanda mu by'ibikoresho, cyane cyane ibyo zikeneye mu mirwano. Umutwe wo ku cyicaro rusange ari byo headquarters. Uyu mutwe ushinzwe kuyobora abasirikare bakorera mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda hamwe n'abandi basirikare batejwe mu zindi nzego za leta. Hari kandi umutwe ushinzwe kurinda inzego nkuru za leta ari naho abenshi dukunze kwita Abajepe. Aba rero nubwo abakunze kuvugwa cyane ari abarinda perezida kuko aribo bakunze kugaragara cyane mu bikorwa perezida aba yitabiriye, nyamara burya uyu mutwe unarinda abandi banyacyubahiro batandukanye. Mu Rwanda abantu benshi iyo bumvise Republican Guards bahita bumva ko ari Abajepe barinda perezida wa Repubulika, gusa akazi aba basirikare bakora kakaba ari akazi k'indashyikirwa ndetse gasobanurwa n'iteka rya perezida. Akazi Abajepe bakora gasobanurwa n'iteka rya perezida nimero 33 akarongo kaberamye 01 ryo kuwa 3 z'ukwa 9 2012 mu ngingo yaryo ya 42. Iri tegeko risobanura akazi kose Abajepe bakora. Mu busanzwe Abajepe cyangwa se Republican Guards ni brigade yihariye mu ngabo z'u Rwanda ishinzwe kurinda abayobozi bo mu nzego nkuru za leta ndetse n'abanyacyubahiro batandukanye. Iri teka risobanura abayobozi bagera kuri 12 mu Rwanda bemerewe kurindwa n'Abajepe. Abo barimo Perezida wa Repubulika n'umuryango we wa hafi, Perezida wa Sena, Perezida w'umutwe w'abadepite, Perezida w'urukiko rw'ikirenga, Minisitiri w'intebe, abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma bo hanze bagendereye u Rwanda, Perezida watowe utaratangira imirimo hamwe n'umuryango we wa hafi, Perezida ucyuye igihe hamwe n'umuryango we wa hafi, Perezida wa Sena ucyuye igihe mu gihe kingana n'umwaka umwe, Perezida w'umutwe w'abadepite ucyuye igihe mu gihe kingana n'umwaka umwe, Perezida w'urukiko rw'ikirenga ucyuye igihe mu gihe kingana n'umwaka umwe, Minisitiri w'intebe ucyuye igihe mu gihe kingana n'umwaka umwe, ndetse n'undi muntu wese cyangwa se ahantu hose hagenwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Ntangira nababwiye ko ndibuvuge kuri CTU nayo igaragara irinze umukuru w'igihugu. Ubundi CTU mu magambo arambuye ni Counter Terrorism Unit. CTU mu Rwanda ni ishami ryihariye rya polisi y'igihugu Rwanda National Police RNP cyangwa igisirikare cy'u Rwanda Rwanda Defense Force RDF. Rigizwe n'abantu batoranyijwe neza kandi bahuguriye kurwanya iterabwoba no gukora ibikorwa byihuse cyane cyangwa se special operations. Inshingano z'ingenzi za CTU ni ukurwanya iterabwoba no gukumira ibyago byaryo, kurinda abayobozi bakuru b'igihugu VIP protection, gukora ibikorwa byihuse rapid response nko gufata abarwanyi, guhosha ibitero cyangwa se gutabara mu gihe cy'amage, no guhugura abandi bapolisi cyangwa se abasirikare mu bihugu by'inshuti. CTU bahabwa amahugurwa akomeye ahihugurirwa mu kigo cyitwa Counter Terrorism Training Center CTTC giherereye i Mayange mu Bugesera. CTU bahabwa amasomo arimo intambara yo mu mijyi cyangwa se urban warfare, imyitozo yo gufatira ibyihebe mu nyubako cyangwa se hostage rescue, kurinda umuntu udasanzwe cyangwa se VVIP escort and protection, n'imyitozo yo gutabara vuba mu bitero anti-ambush tactics. CTU Rwanda izwiho kuba mu nziza kurusha nyinshi muri Afurika. Yagiye ifasha mu mahugurwa y'abapolisi n'ingabo baturuka muri Central Africa, Sudani y'Epfo na Mozambique. CTU ifite uruhare kandi mu butumwa bwa Loni, UN Peacekeeping n'ahandi hatandukanye. Ku bijyanye n'imyambaro n'ibiranga CTU, bambara imyenda ya camouflage cyangwa se black tactical gear. Bafite ibikoresho bihanitse nk'imodoka z'ingabo, intwaro za rutura, bafite kandi ibikoresho by'itumanaho bihambaye. Uyu ni umutwe kabuhariwe mu kurwanya iterabwoba n'ibyihebe. Ubwo wumvise bya Republican Guards aribo Abajepe na CTU, aho bamaze kumenya aho batandukaniye. Abajepe ni umutwe ushinzwe kurinda perezida w'igihugu n'abandi banyacyubahiro nk'uko twabibonye, mu gihe CTU cyangwa se Counter Terrorism Unit barinda umukuru w'igihugu ariko bakanagira inshingano zikomeye zo kurwanya no guhashya ibyihebe. Reka mbaho umukoro. Wowe urumva hagati y'Abajepe na CTU ari bande barenze? Tubwira aho hasi muri comment. Urundi rwego rw'ingabo tubona
ni umutwe w'ingabo wihariye ariwo Special Force Brigade. Uyu ushinzwe ibikorwa bya gisirikare byihariye ndetse n'izindi nshingano zihariye uhabwa n'umugaba mukuru w'ingabo. Tunasangamo kandi umutwe ushinzwe imyitwarire myiza mu gisirikare ariwo Military Police Regiment, ari ufite inshingano zo gutuma amategeko n'amabwiriza bibahirizwa mu gisirikare hamwe no kubungabunga imyitwarire myiza mu ngabo z'u Rwanda. Ngibyo by'ibanze wamenya ku bagize igisirikare cy'u Rwanda. Ariko kandi aha twagarukaga cyane cyangwa se twari twibanze cyane ku barinda umukuru w'igihugu abenshi dukunze kwita Abajepe, aho muri iyi minsi aba bamaze kugaragara mu bikorwa bitandukanye. Ibi ni ukubera ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda agiye aba agomba kuba ari kumwe nabo. Mu gusoza hari ibyo ntagenda ntababwiye. Nubwo ushobora kuba wumva umenye byinshi, uzirikane ko ingabo aho ziri hose ku isi kimwe mu byo zubakiyeho cyangwa se zigenderaho cyane ari ibanga. Ibi rero bisobanuye ko hari byinshi cyane nge nawe tutazigera tumenya mu gihe cyose tutazaba turi mu ngabo runaka z'igihugu. Muri ibi harimo nk'uburyo bamenya uwashaka kugirira nabi umuntu maze bakamumenya mbere y'uko abikora, amakode bakoresha utamenya bitewe n'ahantu cyangwa se impamvu, amasiri cyangwa se kwiyoberanya bitewe n'icyo bifuza ko baketse. Ibyo byose bikaba ari bimwe mu biri muri systeme bashobora gukoresha mu kwikiza umwanzi mbere y'uko abataka, abangamira cyangwa se agira ibyo yangiza, cyane cyane kuba barindira umutekano cyangwa se igihugu muri rusange. Ndagushimira we twabanye muri iki kiganiro. Isanzura ibitekerezo byawe cyangwa se inyunganizi muri comment. Kanda like na share usangiza abandi iyi nkuru. Subscribe yo nizere ko amaze kuyikanda niba wari utarayikanda. Nge mwari kumwe na Registave Abayisenga, mugira amahoro. Warangije kaminuza ukaba ushaka kwiga masters cyangwa urangije masters urashaka PhD, aya mahirwe y'imboneka rimwe ni wareba. Hari opportunities za scholarship ziri full funded aho bakumenyera buri kimwe cyose mu myigire yawe ndetse n'iziri pasho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ahandi wari wumva ibyiza nk'ibi? Tuvugisha tugukorera application, dore bitinze birapfa. Nimero waduhamagaraho cyangwa se ukatwandikiraho ushaka ko tugukorera application ni 0739 37 11 46.